Lochani okay babukeli beNdebele TV SA. Ngiyanilotshisa namhlanje kungomvulo ekseni ehlelweni ngezefundo. Bakwethu ngithe kuhle sibe nesifundo semitlolo ehlukeneyo kodwa sithome ngendatjana. Namhlanje sizokhuluma ngesingeniso sendatjana. Siyazi ukuthi indatjana ehlukanise ngengabeni lathu kunesingeniso, kunomzimba kube nesiphetho kodwa namhlanje sizokhuluma ngesingeniso phela. Ibizo lami nginguVusi Nanas Skosana kunza kokwazana eyagwaza yazi ongayithapita kanti thapha bathume indoda sichobe simanyana ngoTlarini. Bese ke mina ke ngimzukulwana kwangoma mara kwaligidigidi tsikitsa kochaha ungomele nje omahobani kaNombe. Bakwethu ngiyalamukela ehlelweni ngezefundo ichannel Ndebele TV SA. Namhlanje sokukhuluma ngesingeniso sendatjana. Nasikhuluma ngesingeniso sendatjana kumele sicheche ukuthoma ukuthi indatjana itloleka ngokweprose. Nasikhuluma ngeprose sikhuluma ngemtlolo lapho kutlolwa khona imicho. Ithi imicho lena ihlanganiswa yonke bese yakha indima. Ngiyo ke iprose leyo ke iyahluka kuneprose bese kube nenkulumo pendulwano bese kube nemida. Iprose kula sitlola khona indatjana, kula sitlola khona ama-novel, kula sitlola khona ama-essay. Nasibona ikulumo pendulwana kulapho sitlola khona umdlalo idrama. Bese kuthe enkondlweni sitlole imida. Imida yena ihlanganisa ndawonye yakha ama-stanzas namkhana yakha indima. Ngiyathokoza. So indatjana kokuthoma yakhiwa ngeprose. Isakhiwo sendatjana kunesingeniso, kunomzimba, kunesiphetho. Bawuthi nicheche namhlanje sizokhuluma ngesingeniso kwaphela ngoba kucakathekile ukuthi umuntu azi ukuthi isingeniso sihlolwa njani, ngikuphi yokulindelekile, amaphuzu afunekako namaphuzu agadiweko namkhana alindiweko ngiwapi ngaphasi kwesifundo sendatjana. Namhlanje sizokhuluma ngesingeniso. Isingeniso sendatjana isingeniso sendatjana sinamaphuzu amane aqakathekileyo namkhana abaluleke khulu. Kokuthoma isingeniso sethu kumele sibe nerarano. Kwesibili kumele siveze abalingisi. Kwesithathu kumele siveze indawo. Kwesine kumele siveze isikhathi. Kucakathekile ukuthi na utlolako wazi ukuthi yonke lamaphuzu engikhulume ngawo ngaphasi kwesingeniso siwathola ekhasini lokuthoma. Ungeceli ekhasini lesibili na utlola indatjana amaphuzu lawo wonke angakavezwa ekhasini lokuthoma. Asikhulume ngerarano. Irarano. Leyini irarano kanengi ngesikhuwa bathi irarano it's a conflict. Leyini irarano. Irarano ngilokho abalingisi abaqalene nakho umraro. Ngilokho okubadla ngaphakathi. Ngilokho okwenza ukuthi sibe nendaba. Ngilokho okwenza ukuthi umlingisi asukume athi ufuna ukulungisa okuthize. Ngilokho okungaphakathi komlingisi namkhana okusephepheni esikubonako. Ngamanye amagama bakwethu akunandaba ngaphandle kwerarano. Irarano yindaba, indaba irarano. Abalingisi bayadleka ngaphakathi, abalingisi babanemraro siyayibona. Engakusho ukuthi nomtloli nakathoma ukutlola indaba yakhe fanele kumele athole omraro canke. Sele azi ukuthi umraro yini bese uthoma lapho ke ukuthi uyatlola indaba. So kokuthoma into ekumele siyivezelwe ekhasini lokuthoma ukuthi liyini irarano lendaba leyo ekhona. Ayahluka ke amararano ke akhe sicale imihlobo yamararano. Imihlobo yamararano sinerarano langaphakathi, sinerarano langaphandle. Checha akakateleki ukuthi na utlolako bese wonke amararano lawo uyawafaka. Iye ungasiwafaka amanye ayangena lula ngoba lokho indaba la ikhamba kumele sazi ukuthi kuze njani umlingisi othize azithole anomraro othize ngasikhathi kuyakhambisana ukuthi isenzo esithize sikhuthazwe yini. Thola ukuthi umuntu wenze into ngoba anerarano elithize. Akhe sikhulume ngeirarano langaphakathi. Irarano langaphakathi ngolomraro odla umlingisi ngaphakathi.
ngiloyo okhambisana nemicabango ethileko ngilokho umlingisi akubonanga ngaphakathi akucabangako okungamphathi kuhle nokumakhela intshijilo empilweni. Ilalo langaphakathi alikhulunywa kanenge umlingisi uyalikhuluma yena ukuthi unomraro thize. Ithi ngenza isibonelo bakwethu, asithi mhlambe ufuna ukuba ngunobuhle, ufuna ungena imodel kodwa nomzimba wakho awukuvumeli ukuthi ungene imodel emkhulu nangendlela ujame ngayo abawamukeli bese into le iyakudla ngaphakathi. Lelo lirarano langaphakathi ke lelo ke. Ilalo langaphakathi ngilokho okusesifubeni somlingisi. Esikhathini esiningi kuyifihlo yakhe. Akakutshela abantu uyinto ayikhuluma nakakhuluma yedwa nje uyayiveza. Uyinto emsunduzako emkhulumejako ukuthi enze okuthize. Abanye abalingisi bayakhuluma nase kuchisa khulu ngoba nayo iyachisa liyachisa langaphakathi lingakwenza ukuthi ungakhona ukwenza into zakho kuhle. Lelo lilalo langaphakathi. Bese kwesibili sinelalo langaphandle. Lalo langaphandle ngilokho abalingisi abakuthatha njengesicabo endabeni. Kulokho esikubonako nathi ukuthi umlingisi ufuna ukuya lapha kodwa kunezinto angakhona ukudlula kizo. Kunezinto ezimthikamezako, kunentshijilo ezimthikamezako ezilethwa yimbangi. Ngamagama umlingisi nakanomraro esiwubonako nathi esikhona ukuwubona lula. Lo sithi mraro langaphandle. Wonke umuntu uyakhona ukulibona. Umraro nguwo owakha indaba nakunganamraro indaba ayikho. Indaba mraro, umraro indaba. Ngilokho okwenza ukuthi indaba ikhule. Indaba ikhuliswa irarano bakwethu. Umlingisi oyikutana kathi uzama ukurarulula umraro aqalene nawo bese umraro irarano liyakhula bese indaba nayo iyakhula. Ngasikhathi irarano liyahlukaniseka likhule libe nengaba ezihlukeneko bese umlingisi naye uzama ngamandla akhe wonke ukuthi ararulule. Nakazama ngamandla akhe wonke nakho kuyenzeka ukuthi athi uyazama bese liyamphutsha irarano liba likhulu liyakhula liba namandla. Naliba namandla kuba budisi kuye ukuthi akhone ukuphumelela namkhana akhona ukufeza lokho afuna ukufeza endabeni. Ngemva kwalalo sinabalingisi. Umbuzo omkhulu uthi uyini umlingisi? Nasikhuluma ngomlingisi sikhuluma ngomuntu olingisa impilo yomuntu ekuhlolwe ngaye endabeni. Nangabe mina ngithe ngiyatlola ngatlola ngoJabu, ngamagama kumele ngithole umuntu ozoba nguJabu ozokudlala indima kaJabu. So umlingisi lo abaye bathi umlingisi umuntu osendabeni, umlingisi umuntu indaba eyenzeka kuye, umlingisi nguye oraga indaba ukuthi yenzeke. Ngaphandle komlingisi ngeke saba nendaba. Esikhathini esiningi umlingisi uba nomraro bese simbona azama ukurarulula. Ngamagama indaba ngiyomlingisi. Umuntu ochayela indaba mlingisi. Umuntu owenza indaba elulukezeke mlingisi. Umuntu owenza ukuthi indaba ikhule mlingisi. Umuntu ozama ukurarulula imiraro ekhona endabeni mlingisi. Ngamagama umlingisi nguye ochayelayo, nguye onamandla begodwa nguye esicoca ngaye namkhana esidemba ngaye indaba. Sinemhlobohlobo ehlukene kabalingisi. Ngizokhuluma ngabalingisi abaqhatheke kakhulu endabeni. Kokuthoma sinomlingisi oyikutani, wesibili sinomlingisi wembangi, wesithathu sinomlingisi omsekeli, kwesine sinomlingisi ORONO namkhana ORONDO, kwesihlanu sinomlingisi OSIPARWA. Kuhle ke sibahlathulule ngamunye ngamunye. Umlingisi wokuthoma ikutana ngesikhuwa bathi steering namkhana iprotagonist. Umlingisi oyikutana simbona ngani? Singakhohlwa bakwethu ukuthi na uthi umlingisi othize ikutana kumele kube namathwayo, kumele kube namathwayo asitshela ukuthi lo nguye ikutana. Kumele kube namathwayo azokwazi ukuthi asihelebhe ukuthi sikhona ukubona ukuthi kunguye impala ikutana. Umlingisi oyikutana amathwayo akho kokuthoma kumele indaba enzinze kuye. Indaba la enzinze kuye kusho ukuthi nguye ikutana. Kwesibili kumele abe nomraro aqalene nawo. Nangaba umlingisi onganamraro then akusungu ikutana. Ikutana kumele ibe nomraro. Then kwesithathu kumele simbone azama ukurarulula umraro aqalene nawo. Layo ke mathwayo wekutana. Ngamanye amagama la uthi umuntu ikutana kumele abe namathwayo laya alandelayo. Umlingisi wesibili umlingisi wembangi.
Umlingisi oyimbangi umlingisi ophikisana nekutana. Yonke into ikutana yenzako lo ophikisana ukuthi ngeke yenzeka nguye imbangi. Akhe siqale amathwayo omlingisi oyimbangi. Wokuthoma kumele aphikisane nekutana. Kwesibili kumele simthole azama ukwakha amano kanye nenqabo zokukhandela ikutana ukuthi ingaphumeleli entweni eyenzako. Kwesithathu kumele kube mlingisi onekani begodi ozimisele ukujamisa ikutana ukuthi ingaphumeleli. Kwesine kumele simvezelwe msinya khulu begodu ekhasini lokuthoma. Bonke abalingisi engikhuluma ngabo abaqhathile kumele bavele ekhasini lokuthoma esingenisweni. Ungakhohlwa bakwethu isifundo sethu namhlanje sikhuluma ngesingeniso sendatjana. Ngabakama yonke into sikhuluma ngayo nje kumele siyibone ekhasini lokuthoma. Umlingisi olandelako umsekeli ngesikhuwa bathi the supporting character. Oyini umlingisi omsekeli? Umlingisi omsekeli nguloyo osekela ikutana kokuthoma. Wesibili kumele kube umuntu ohlakaniphileko begodu abe nebonelo phambili. Amagama kumele kube umlingisi ohlakaniphileko onebonelo phambili okwazi ukucabanga ukuthi kusasa ungavuka kunjani, mhlamba ongathi onombono ya. Kwesithathu kumele akhisane nekutane, ayiyale namkhana ayibonise, kumele akhisane ngamagama kumele amakhise amtshele ngezinto ezilungileko, amtshele ngezinto eziright, angamlahli namkhana amenze izinto ezomfaka emgodini ngesikhathi esilandelako. Umlingisi olandelako umlingisi orono namkhana orondo. Amathwayo umlingisi orono namkhana orondo number 1 ukuthoma umlingisi omahlangothi womabili. Ngamagama simthola ujamane kutana namhlanje lokhanyana sekajikile sekajama nembangi. Kumlingisi ongazazi ukuthi ujame kuphi, ongazazi ukuthi ufunane, uwela ngapha nangapha. Ababathile mene. Akhe siqala amathwayo omlingisi orono namkhana orondo. Kokuthoma umaluma police. Uyaluma uyapholisa. Wesibili uthatha indaba zekutana nezembangi azise kibo. Ngamagama uyathatha indaba zekutana azinikele imbangi. Athathe indaba zembangi azinikele ikutana. Ngamagama uthutha indaba ngapha nangapha. Uyaluma ngapha uyapholisa. Ngapha uyaluma ngapha uyapholisa. Wesithathu ulimenemene unamala begodi uyakwazi ukukhuluma mala. Uyakwazi uwahlalisa ukuthi ahlale kuhle ngendlela yena afuna ukuthi ahlale ngayo. Akhe siqale ke umlingisi olandelako. Akumlingisi wamaswaphela. Umlingisi wamaswaphela umlingisi osiparwa. Umlingisi osiparwa ngulo ovela kancane namkhana ovela kanye kabili bese uyanyamalala. Ukuthoma uvela nakazokuveza okuthize bese uyanyamalala. Mhlambe kunephuzu elithize elingakhona ukuvela kuhle. Uyavela alethe ukuthi azokuveza iphuzu elo bese uyanyamalala. Wesibili akathathi ihlangothi kodwana wenza lokho akuzeleko njengomlingisi. Nangabe usele uzokhuluma iqiniso elithize uyalikhuluma bese uyanyamalala. Kwesithathu kaningi uvela azokudlulisa indaba namkhana azokulungisa okuthize kwaphela. Ngesikhathi vane ezazokucacisa ukuthi into ethize kuhle yenziwe umuntu othize ngendlela ethize. Wenzela ukuthi indaba yethu ikhona ukuragela phambili, ikhona ukuthi ivele kuhle, ikhule, ikhona ukukhula begodi ikholwakala ngoba ngasikhathi kunamaye amahlangothi kungakavela omunye umuntu akhuluma enye into akubonakali kuhle ukuthi kuyiwaphi. Labo kube kubalingisi esibathola endatshaneni. Nawufunda inoveli nginabalingisi abaningi nabo kodwa nabo engikhuluma ngabo balingisi abaqhakathekileko nemidlalweni kudrama. Basikhuluma ngabalingisi, sikhuluma ngabo labo balingisi. Akhe sokucala iphuzu elilandelako ngaphasi kwesingeniso. Indawo kulapho indaba yenzeka khona. Indawo asikhuluma ngendawo esithola endatshaneni. Sikhuluma ngendawo lapho indaba yenzeka khona ukuthoma. Kubalekile ukuthi umhloli asivezele bona indaba yenzeka kuphi. Ekhasini lokuthoma bakwethu asikayi kwamanye amakhasi sikhuluma ngekhasi lokuthoma. Kwesibili ibizo lendawo asazise lona kumele asazi ibizo lendawo ukuthi indaba lenzeke kwaGafontein namkhana yenzeke eMgababa, yenzeke kwaDlawulale, yenzeka kuphi namkhana eSigoga namkhana emaplasini kuphi. Kwesithathu asivezele bona indawo leyo injani sikwazi ukuthi sakhe isithombe ngcono emkhumbulweni. Kumele asixoxele ukuthi mhlambe ngaphasi kwendatshana eBhokonoduku namhla ngaphasi kwendatshana eMachirini
emthini emide kunomuzo kwaMahlangu uwakhelwe ngamatshe njalo njalo. Ahlathulule ngendlela ukuthi nawe la uthi uyacabanga ube nesithombe esakhako emkhumulweni, ngoba noma ngathi labenzike kwakha langabe kwakha uyazi ngeke ucabanga ukuthi kwakha kanjani. So kuba kuhle umhloli asivezele ukuthi kunani nani ukuze sikhona ukuthi sizakhele isithombe, sikhona ukwazi ukuthi abantu abaphila lapho basaphila impilo yiphi, basaphila impilo kade namkhana baphila impilo namhlanje na. Wesine kumele asitshele insetshenziswa eziseduze msinyana begodu ahlathulule ubujamo bendawo. Insetshenziswa akumele atsho ukuthi mhlambe ngathini akuna mhlambe akunamapali wegezi namkhana kunamapali akhona wemafoni namkhana kunamapali akhona we-Wi-Fi. Ngalo kumele asihlathulele izinto ezincancane ezokwenza ukuthi sibe nomkhumbulo nokuthi sakhe isithombe ngcono, sikhona ukuthi sibe nelemuko ukuthi indaba yenzeka kuphi. Ucakathekile bakwethu ukuthi sazi ukuthi indaba yenzeka kuphi. Siyathokoza Ndebele TV SA. Kungaba kuhle sikhulume ngesikhathi. Kumele umhloli asivezele ukuthi indaba yenzeka kusiphi isikhathi. Bakwethu imkhathi ziyahlukahlukana. Kokuthoma sinesikhathi sepilo, generational time. Kwesibili siba nesikhathi sonyaka, seasonal time. Bese kwesine sibuye sibe nesikhathi selanga ukuthi mhlambe kusemini lesebusuku. Ukuthoma kumele umhloli asivezele ukuthi indaba le yenzeka ngasiphi isikhathi. Kwesibili isikhathi sepilo, generational time, yenzeke ngeenkhathi ziphi. Isikhathini sanamhlanje namkhana enkathini zakade zenkosi uNyabela namkhana ezenkathi zabo Shaka namkhana yenzeke ngeenkathi zabo Mandela. Kumele sazi ukuthi indaba le yenzeka ngaziphi inkhathi sizokhona ukuthi nasakhe isithombe ngcono kukhambisane. Kwamaswaphela kwesibili kumele sazi ukuthi isikhathi sobusika nehlobo esenza ukuthi indaba yenzeke ebusika namkhana ezehlobo. Ngabe bekumakhaza kakhulu bekusebusika kumele atsho ukuthi ngimakhaza. Nangabe kuyachisa intshalo zihlumile njalo kuhle kuhlaza imvelo isitshengisa kwayo. Kumele sazi ukuthi sehlobo asitshele ukuthi yenzeke ehlobo, sikhona ukuthi sazi ukuthi nangabe ubani banojingelelo langa endleleni akanangubo ngeke ezwe amakhaza ngoba kuyachisa vele. Kwamaswaphela kumele asivezele bona yenzeka nini emini namkhana entambama namkhana ebusuku namkhana ngamasa. Maphuzu aqakathekileyo ngaphasi kwesikhathi kumele umhloli asivezele wona. Bakwethu isigeniso sendatjana kumele sibe likhasi linye, mithetho ekhona leyo. Kokuthoma isingeniso sendatjana kumele sibe likhasi linye. Kwesibili isingeniso sendatjana kumele kuvezwe IRARANO kilo. Kwesithathu kumele abalingisi kuveze IKUTANA, IMBANGI khulukhulu nabanye abalingisi. Kwesine kumele kuvezwe indawo lapho indaba yenzeka khona. Kwesihlanu kumele sivezelwe isikhathi sokuthi yenzeke nini indaba. Siyathokoza, ungakhohlwa ukukhuluma ngoVusi Nanas Skosana. Esikhathini esilandelayo sizokhuluma ngomzimba wendatshana. Ngiyathokoza indlebe, ngibawa nibe nelanga elihle. Ningakhohlwa ukuthi ISINDEBELE asikho ngaphandle kwamaNdebele. Asifundisaneni, siphane ilwazi, sikhona ukuthi sihlomisane ngelwazi nabanye abantu bazokhona ukuthi basihloniphe ephasini. Ngiyathokoza.